Hey guys, kung balu na po, live ga abolo ite. Hello, hi guys. Hello, ngambom, lamin lun, cookie funny couple. Welcome back to my channel. Nabon trawin kalem we. Hipi tay mo, sopi lamin lun cookie funny couple. Azua nang man hin say chu hile. Et sen pa khu amin ide ya chu bol the e po in document dong zu ya bo bol ding hen YouTube channel pa chu he le YouTube channel khu ide ya amin koi the hen et sen khu fill up tiếng le monetization section khu hi tiếng le document to kito chat bank account to kito chat chỉ tiếng le voter ID pan card driving license ho to kito ngai jin chỉ chu hi lo wa hi le na boy de hin document ho ki tu lo cho boy no min a ye chu ni khat ni se yong chun mi khana ka bol pen hi le ama a chu a voter id to amin ji lut ki tu lo ya chu voter id chu correction ka bol sa a ka nga a chu jo wa chu ama a chu ka bol pi hin identity verification chu hello how now fb thu jong isei theve kho he ai le chi a chu nangman na document ho chu kitup nam ben lang identity verification na chu apoya poi mo hin identity verification chu tila chu pen card ho accept mo hin tu masang jep cha chu ep hen bol wem tele update hen bol bin pen card he hen la do bin hi chun yong khu identity verification ko limited time hin hi chu akal wal ko bol ki na yong le suspend chi the hi ji chun ching the tin identity verification ibol diu jong le voter id ai lo le driving license ai lo le passport na bol ben ti ka sei no me e steng le hi cha at sen kitile ad amen ko at sen hin monetization section a ko at sen account khat hi fb le youtube a ka za khom thei dem tu chana hi at sen account khu YouTube mà họ cái số tu na thì lo hiện direct mà họ con Facebook ngà họ direct ngà ta họ ibol ai là bốn na cái bol chai riêng hiện AdSense account số tu na ding thì chú lo hiện YouTube bang bang à he ngambom NBK na question hi FBR le YouTube mà kamang kop thei dem ti hiện tu chana he FBR hi AdSense account su tu na ti wang chu ken jong ka lo lại hiện cái ang ko monetization ko kabolin ipi hile tua video a ad song ki lang pa ki tile 6 lakh view le 10,000 follower ko inei zo teng ki head in 10,000 follower le 6 lakh view ko inei zo teng le e ko 60 days sunga inei zo teng le hi chia ko YouTube bang bang a video ho ang ad song ki lang ding hen chi teng le khon achi dan ha ki het ding hen tu chana hai star monetization ho ai cho kho ngai sa povit AdSense connect na di yong ka mu lo lai hen star monetization ko iti le star monetization pa kho chum je min star monetization ko iti a hele nangma video chumin avet na pha ati a hele sum nen pi ding in star na hin pi ding star chu ma hon cho adi hin la star monetization jong het di khat star monetization chung chang kho FBR star monetization hi jo se chun i het diu khat video chom cha yong lai ga sem wa hi chika video hin na ve no wa hele ano yen star omen star kho nin pe vin ti pa hi a viewer ho het sa anga yin ai lo le khen khan in a het lo in
het sa video chom cha se ya het sa de ti yong chu ga sei thau hin te hau neo bai te FBR pat apat hin se yo ti hi ka he thiam ja hin abula ko na hin se na ti hele ka he FBR criteria hi atuma sim dam ka ti hin video separate na sim dam ka ti hin criteria hi hin la FBR criteria chu atuma ki sim jong la kho pon na criteria he ga het ding chun star monetization hi ai le criteria ko iphiam ti a hele 1000 follower na nei ding 1000 follower na nei ding chu jo teng le nangma FBR chu at least video nga be ding 1000 follower to 60 consecutive day ya 60 days sunga chu follower hiding ti en 1000 follower li na hele video na koi lo ma hyong la na FB ho chun video ho jong na upload no hitin hi chai ka ga sei nom khat hi income phat ta hi in chi FB ho hi het lo ji wa hin hi ga sei lang mi tu ma sang cha chun zan hi tung cha chun YouTube ma kamu do en ei ho hin I bol thei ma mau hin nga veleo chun chapang cha kum som le li se en bon copy and paste a bol he copy and paste ite bol ham ti ale copy and paste a bol chu ite bol ham te le Facebook dunga kho mi video ho short video ho ai lo la video kho lazin ala zia a part hoi lai ta kho akat zia a part hoi lai ta kho la do a hi chu a voice pa kho aman asu mga ama voice a bola voice over a bola ta chu mi content keu se chu ala ta voice over a bola jong ama chun alak kamai hin nearly 1 crore tiu test 30 40 70 lakh so a income zo hin hi chun hi cho ta bang yong chi ibol thei ti chu ka ga sei no me hin la na la a abang banga na upload chu hi lo de hin na la lai chu voice over na bol he tin he voice over na bol te ding nangma creativity chu hi chi video sunga cha zau te nga he tin he chu ai in steng le FB criteria chu sei ta win hi chi chu star monetization a hin la star monetization chu 1000 le 1000 follower le video nga ham na FB a chu nga yin chetiang le khat video ho a advertise hum kilang ji ding pa kho hi a hele 10000 k follower 10000 follower anga jin chi chung cho na chu 60 days sunga chu 6 lakh view ho om do zo nga yen chetiang le cha hi lammin lun kuki fani couple om dan chu abona document dung chu ya abona na fill up de he a hi lo a hele a ki to lo a hele date of birth ho ge yang chu na document na bang banga chu na fill up de he chu ti le boi na do de he he chu thang pi a he ho pau ga he thei ho dinga chu boi na di lo he ta ken kain sem ji ho kain bet sa ji ho kho hello lai bol khalo lai mi tam pi di hin ya chu keima experience ho share kain bol jin hi bin a ji chu khatlenin jong I phat chom pi kha diu dei je a chu inam sungwa khatlenin income nei nom hi tabanga YouTube ai lo le Facebook ho income nei nom dinga chu phachum de ham ti ji a idea share kain bol ji in yam te lung sei na jong len hen sei thei na la yu he tu a jong hi live testing kahin bol he live test kahin bol he tu a ahil FBR monetization FBR monetization hi dam FBR tu amin alak kol ho de khun
i zat amu hitam ama ho mi an advance win advance win income jong tampi pi nei ta be youtube ma bang bang hen hi chun e macha lung sei na be he la phat ta en bol win ti ka sei no me na youtube ma video ho se chu facebook a jong a video pa chu download nin lang youtube ma video chu facebook a jong kon hi che youtube channel mina chu na ki sem nom la ki sem min lang ai lo la na profile la chu na upload non long la hi che bang bang chun video ho chu upload le chun mun ni a income na nei thei de video sem sa tam ta youtube ma nei we ai le min video ha ve le sum ki ha mo dem chỉ chú monetization nó chỉ dấu tiếng thì chỉ chú hiện mình ha về lệ kia hà mùng hiện ấy chú mình à về tiếng advertise của chấm khát về à về tin này à về na hay là sum nó mua tin này ha về nó hay là ads rong ha về nó hiện ads rong kilang tệ tệ hiện à kila hay là thì chỉ advertise kilang à con nào con năng man nó mua hiện ấy lệ limpo so ho sum una di chan so mem how neu bai te limpo sian lang adang dang po sian lang hi cho ho rich rich kitile min ahin ha kli nga na facebook nga ha hong na dinga cha pa hin la it's akila an ding chu video ho abo it's kilang ding hin na ai lo na facebook cho abon in tu ai sei bangon monetize chi ten lang le example la monetize chi ten lang le video ang ko abang kom le na video hong kilang in tin abang kom la na video noi kon banner et na kilang in tin hi cho a ko na chu sum imu dio he hi chi youtube bang banga theng sell income mu na thei mong approve hi chi kilhe na behil a hi ti hi lung sei na behil ai bol dio he adap thove xmin adama adap he che lukhu isu nai le kol ho jong vot riang e kan lukhu he hoi lo wa nga he awam de du wa nga he ka ga khu riang he question ông dòng lấy cái độ tụ thấy về tu ni chun X-Men ahoy yên ti vàng chân nóng nuôi đàn vàng cho cần lục khui cái sút là cần lục cái gì nghe ai lẽ hầu neo bài tê cái chun lim po so amin react lệ cái modi cái hi sa ai bị cho hi à ima ha po sa mi Việt Nam thầy ấy mà cô na cái sim đó họ lim họ ipo se na hele ni chu reach atam na di en reach atam na di nga chu post mo hi in hin la youtube hian lang facebook hi jong le amen secret chu ipiham ti a hele hi chia secret success na thei chu ipiham ti a hele regularity maintain nga he min azat sei jong le ke vet dollar azat pi sei jong leo nang ma chun regular ta na na to po wan na channel jong ro jeng khan jong na khan to jeng sum jong na ha mu di jeng tu ai friends hi ho ai follower hi ta hi la te ai chu hi di mong hin how neo bai te tu ai friends ho chu follower hi tai ti chu ai ding mong hin follower la hong ki khel ding hin na friends ho chu follower a hong ki khel le phajong a phajo en hoi jong he chu income nei na thei pe sa hi jo cho phai ti hi ka sei no men sitle xmin ipi hele hoi lai hi sumun na ano bom poi na ti adi che de sumun adi ki ti chu mo se awang ahung ki tang la yeng de wang lo hi ei ma ko na hat le bor chu ngai te hi ei man tong gim le la hung ki tang la yeng han ti le wang chu ha sa hi ai le lamin lon ko ki fani ko pul hin trying e ipi
tiam bol thei dang la ka nei in video kan sem ki teng na channel min be description an koi pi enge thank you lamin lon cookie funny couple ka ki pa e channel min be description anin koi pi ding tu nen sei le ka ki pa be se ne thank you may god bless you ai le abana hi gentleman for brothers official page kitin Facebook a hi sumuding hile bank account to link ngai ngai ham hi lo le ep lam dola chi ding ham ka he thêm po gentleman for brothers official page tu a ka ga sei nom cha hi le Facebook a jong hi monetization kitile ibol ting khun YouTube ma bang bang hin hi che monetization hong hi ting khun bank account detail ki etna pan card ho still voter ID ho pan card ho ta cho abona hi cho a document bang bang a chu ki etna ki fill ma tax US tax information ho ki fill ma abona ki chai ke hi chu kun sum YouTube bang bang hi in $100 alin teng le nang ma chu nain pe ji di we account through account cha ko na koi lu na di ding e cha na koi lu na hi ma cha long kham di pon cha na dollar na income pa chu YouTube bang bang ko example a 21 days zo se hele to 21 days sunga chu na income chu $100 pha zo lo wa hele ala ki teng le na income chu 80 ham hi ale hi chi te ni cho hen go $100 a pha ale ala ki teng hen pi duty na hi ne how neo by te nang channel hi channel meaning hulpen tante thank you ko ki pa e X-Men vlog link ngaye ti hi itil ngaye bro nen ti hi itilang sa nga e tua hi tu ni chun update ajo a chu video ga sim de kati le ka gel gel le live ki bol le kati en ye chu question message sa hin tho jo chun asut mata jong hi adra mata jong hi ki bol ngap chalo hin ya chu live ka hin bol hin problem om jong le khat la nen hin ki do the ti a chu live ka hin bol hin tu ni chun update neu cha min alien poi len buang len ja pon Facebook nga sum khu hoi hoi thì Modi xem mang cái đây bôi Modi à hoi ai tu lại Modi xem bộ chị X-Men brother à Modi xem bộ chị lại tại gì tu vàng hay đây vàng hay đây lô vàng hay Modi xem bộ chị hậu neo bài tê brother năng to FBI cái phê na video ho việc bị tổ gì thay lộ hầm thì thầy biết sẽ nè brother follow din bol le chun nang Facebook nga account number account chu iti umam cho chu nin pele chun ken nang follow kain bol ki na follow ki bol to thei he tu nia hong se yong Facebook nga yong follow ki bol to thei ki tho di he follow ki bol to wa he le ke ya chu na hon na be le ken nang ho chu ka be the YouTube bang bang a kho link you group khat se ma he chang chu ki vet pi to the he a boy po je Facebook ngang ki vet pi to the he ya question om lo le update neu cha khat ga se le han tunia chu update ka he tha khat chu he le short video chung chang he in short video he a viral by in short video chom cha second henge X-Men brother Facebook nga jong 10k follower to hi chu khu ilit lo wa video a et sakila lo ha phat chum wal lo e ye chu
star monetization pa ho koi machan ta he sum ei mo pi lo in a hoi mo mong alung tong khaten hi lo la min star ga mo pi lo in nghe chun ha sa tho be hi ein la 10 ke follower chu a bol thei ti nga chu im cha ka hung hi lo he Facebook nga he ti jong he ka sei no men ten ke wang i ma ka ki pan nai poi brother me an kon kan ki su tu okay i ma he akile om po je brother cha hin ko hita how neo bai te ke ka ki pan nai poi brother bank account kan ki su tu chai teng lan a kho he i ma cha ki le am poi e ki pat tiang chon continue a regular i bol po po le hi chi chu success lam pi he regular steady work win the rest ti dan dan na chol ta bol jang tin si a cha jang de thil khat be chu bol ding ti na he mi hing ki a tu lai a generation pu a hi tu a hi thil gam he te en a zo tiang le a bo na he tia hi in muna to muna video se ma bo na thil apps zo se a sum lo na thei hong hi ding he chun tu a in ikima pa diu nga ye he iwang mo he le tu ni khwa se yong hen a zo tiang ri YouTube yan lang Facebook hi yong le alak income ni hin nei so ke di he in nei so ke ni di wa che ki tho khom di he FBI min ho hi a hi thei le profile la kho hi le pesa convert bolding na ge la he le na document to ki to chenin ko je le chun de o me how neo by te steng le gentleman for brothers brother a hi le o bank account to link na ding hi iti ki holdo diham kalingot wanga amun ka nei poi te hi chi hi video jong ka sem sa au min Facebook monetization chung chang hai video ka sem sa au min hi chi nanga chu example la sang khat chung hi a video i za tham no ma he le hi chu criteria chu thing ding he in a thina he le star monetization criteria ko thina he le a chi ne ding abol na ding jong ka vet sa su ka en video ko be hotin yam tan hin contact num jong le ozo teng le ki het tu a number jong ki pi tu the hin a boy chan chu ka ki tho pi the he ka het chan he ke man ka het chan chu na hon ne diu ka de yin problem lo ne dinga ki het tu the he ti jong ka ga sei no min brother gentleman for gentleman ai le ni la pha ho pu ki ku ki ni la pha na bo na win la pha ai le brother group a isim diu de e ho ki be pi to chiong hi se mo hi po ye brother ai chu se ma Facebook nga view ki bol pi to ding ang se mo hi po chu le ai le how pu ku ki Facebook page thu khu kan ne them lo je in follower 300 wal kan na nei tan kan na ki delete do ti chi wang chu ki delete kha ai le ham se ta he tu ta di dinga he ga ve na he le follower he min angai cha lai ta hen follower atam chu pha ai en i pilang sang hian lang tu lai politics bol ding ang mi how ho mi anei tama he le MLA kai the MDC kai the bol thei tama YouTube jeng ang chutima Facebook ang chutima hi chi ai ji chun loi le pai pha follower ho in how ai le hi choa ko na thil khat bol do na thei a hi je im zo se feel zo se en velao chu tunia update khat hin sein ka te ajo chu ka ga sei go la langa don de hong je chun short monetization hi update ai in hi chi short monetization video chom cha ho he YouTube ma hi chi video chom cha ho khu ti la chu notification khu hong ji lo hen to video sao ho upload na hele subscriber ho khu direct ga notification chi ji hen notification chi a ama ho namu wa jo teng view bol the hen ti la chu short he an thot lo hen YouTube hen to ko nai short video ho jong he
notification imu so kai di hi ta ye notification hong de ta ye teng le aban chu ga sei ki le han copyright claim ki tile copyright claim thu jong hi so cha hi uma hi je video youtube ma khun che le chun youtube ma na che wa hi le create short ki ti a khon na lu na hi chi a ko na ko music na youtube music ma khon na man cha hi le copyright claim lo ding hin la nang man video editor edit na bol na ko na music na de na la a che na upload na he le music copyright claim ma chi he le nang man ma cha na mu lo de hi ti na hi je teng le khat ga sei ki ding khat ga sei ki ning ka te copyright claim lo de chu youtube music na man lo ding se teng le short a income hi short video income hi pi ham te le short video ho hi youtube hin 55% ake ko en tua creator ho pi 45% ahin long video ho bol ho adinga cho hele 55% creator ho no mo hin 45% youtube min ke ko hin steng le 18 income in ei diu ham na 18 income ki nei diam ti hele youtube studio music na mana hele hichi music hung ki hom de hin nang asim pa video nei pa chun hop khat na chan ding music nei pa hop khat chang ding youtube hop khat chang cho hin hop khen dio hin steng le short video ko iti sum mu di ham tele short video ko iga sai le tai tol to le thum le li ko tol teng le hi chi ki ka ko et sa hong uma he le hi chi ko video izat ki tol ha mi cho hop pi di he ti yong chi ga 17 midang video man wa he la bang zero income hi de chain ga don but kining ka tin gentleman four brothers official page ki pa o me phat chom na ding thu ho tampi nain sim jing ka ki pa le brother che jom jing thank you gentleman four brothers official page ka ki pa nen ki pa pgn teng le young star how keep fb min iti ki khel ham bro icha ko na he aga se ji ampon fb min chu a khel ji umin tin azo teng kho jong le video jong hin se mo hitin na amin khel ji chu to dai de na hin che ko ne hin don bu thei po nge teng la hau pu cookie paste to fb account ko ki ha khim paste to fb account ti chu profile ko na ti hin profile ko professional mood on na bol ai le ps aki so ki dai jengin ps ai jengin ps to ki khit na om po je profile chu ps an khel lo wai la ki khit na chu pi ham tele hi cha hi monetization chi the lo hin da ps an khel ten convert na bol ten la monetization chi the hin ain la fbi naman bang banga naman thei tho lim jong na post thei tho im jo se fbi naman bang banga naman thei tho aki ki boi lo he thakat ve ta bang he aki khiat na chu pesa convertible teng le income nei the na pes ai ji ti chu bo he how pu pesa ki he do thei ye ve ma fb profile ho a he do dan dong ka sei so kai tan video umin tin anoya video ko be lew chun professional mood tan on na bol ai le pesa hi yang professional mood na bol lo wa na bol na mu lo wa hele nang ma chu ani ki chengin lang na profile lock hi kan tin lock chu hong le chun professional mood chu tan te hi chu tan on na bol ke cha hi yang xmin vlog ke in follow wo 10k follower mi izat ham ngai ye regular viewer khat kai up here how pu cookie xmin abon na hi cha zau zo se hin ki thu khoma min ho ki beto tin ki follow to chi law han chun de yo me how pu cookie live ba jong ki ho ji the he ki ho wo kho po je how neo bai te a hi le pesa
iki convert le follower limit lo dan ham henge pesa convert na bol teng le it to be adai den follow na hin bol jeng diu he it to follow na bol jeng theo limit lo he di te toy profile la teng la kon friend request su 5000 hen 5000 khel khu thei lo he hin la follow pesa convert hi teng le 5000 hi yong le hi chi chunga cho min follow na hin bol jeng the thank you hau pu ka ki pa e ke yong Xmin blog hau neo limit gì tapoi like và subscribe nên kiểu hol thầy hol đi về gì chứ subscriber trong ide you follower trong ide you ni à he hoi like với trong là boy po je adang lung gel hin sei sau vô request vang ki bol thei in na how how neo by te request vang bol thei ni invite na bol thei invite bol na ding o me option hi cha ko invite bol na ko chia invite bol thei if you watch our ki them monetize na henge if you are monetize chen na ding a su criteria o ma hi je criteria chu 10k followers plus 6 lakh minutes view 60 days sunga kiti hi chu fb khu a viral bayin video hi tu lai akhanga akhang po ai aphak po ai ipi hung chi am hi chi dung zu ya kho video sem dan i hung thet te ngol chun acham lowa viral de follow ki bol to sau te FBA monetization criteria hi jing teng le ni hla lang le ken hla do de in hi chu monetization criteria hi detail de wa kahin sei de he next video patata an view hitin video na view te jong lew full in nei na view pe je wo ya chu subscriber lom na lai in full ai ga view wa he le YouTube hin suggestion a sol the hi ya chu dang ho viewer ho ko ma request ken bole koi video yong le na he le full ai ga view teng le suggestion a chi khu bai hi live together khu ki bol le hoi de hin live together jong x min brother x min jong he ama jong he subscriber how loi hin ama to jong hin live together khat ve ki bol la phade ya ama aku na be chu anat nat ho be jong cho hong be jong le pha hin
viewer alom hoi hoi yang in like ma zaw ho chu jam che gam ki noi ta adang ima na layam ga ki ho tu no the sei the na lungge lu boi na au ma hi le ka het idea share ka bol thei au ma hi le welcome hi je okay brother X-Men kiểu hano brother an ne tam kan ne ta je nang hon lan ne u tai mo lalmin se chong loi ki pao me bro khan to na the thuman tam ta nen se ji e ka ke ong ka ki pa e brother cha hapu cookie X-Men vlog oma ho hi wang subscriber tam nei tho hitan live together di jong ki phat lam me ipida ki phalam dai mo ma ho e bek diu chulam subscriber nei lo mo e bek diu he ma rong mi pha hi in X-Men cho phat na pha he ki phalam hi be win ke het dol chana he Nagaland lang ho cho phat he cho ma ho he anam din mo na yong ki thakhat no wa phat na pha hi ve khan to no yong ma ho yong he khang to ve tu chung amim kut man ho yong ve nai le than no bo me hele brother so pite ho subscriber ho le viewer ho to ding poi mo lo ai ta dem le FVRP PT neki koi mo brother kia wang hi brother kamin hi FVR khun adanga umpon Janglen kip gen akiti jengen hichiku follow nin bolwa aile message khat wang ga drop mun lang new follower tibe hin sun law chun ken jong follow ka hin bol kan le bol thei na divin lal min se professional mood hi professional mode hi iti kabol wangin om the hi be e iti tam professional mode chu ding dol ta ai in brother dan chu profile lock na bol le bang loading in profile lock chu na hon ding na hon zo tiang le bang chu te te ding hin lo wa hi jong le a bol dan wang chu youtube ma chun kan na sein ama sang jong chun ai le video ho khoi ve no wa I bol wa hi mo khe la bang chu a phone ta chu I khuna lo le a sei ji lo he ai le youngstar how ki brother no khumini pi hamo asam manzalang kho ki ve brother how pu kuki ke kin khat kane in anam masatangi okay mangpha mayo le ki mukit naute how neu bai te aban le group zong chu sim do ute brother group zong hi sima phata hin et mina hi pan chat lo hin
to YouTube ma jong group tam pi a hin net leo hoi pen ko vet dit tam hoi pen ko ilo dit tam kalung dong yang alang khana video ho link ho share na ding na phangap sa in iga share jong le abona ko mi do se ko ne vet pi jeng yan lang le thanuk de nga in yam tia tua he question ima ken FB professional la ko na video anna in katin anna boy pi ta ding anna ve leo chun star pi ding jong option jong wang ok me ti wang nai mil lo ti we au pu ku ki ken FB professional la ko na video anna ve in katin anna boy pi ta di inge enge anna boy pi in lang star jong ko no video no ya kon star jong ko au me ti wang chu nai mil lo ina pha e how neo bai te video ho hi ikivet pi tu the na di wa chu ga si muti ka ti he brother he nge am dan chu YouTube ho hi loading FBR video bo hi ding na ole 80 din na ti wa mang ka hapon hin se mu win lang group ma in et tho wo ke wang et mena pa na boy pi ta ta de ko nga chat lo hin kon do in how pu ku ki kon do in abana khu iti bol di ham na video sim ho anave inge okay brother anave le chun yam ta ne het thelo o ma yong le ki phalam le lin hin contact ngo bo ken ka zo chana ka ki thu pi di he thank you how ne bai te YouTube ma jong ka bet jing he thank you ka ki pa e view nin bol pe ji je ben koi hi yong le tua subscriber ho le tua viewer ho se koi hi yong le chun itiam khat boina YouTube ai lo le Facebook ho a problem mo ma he le ki phalam le lin hin contact mo ka boi pi pi di we na ka het chan ka het lo wang chu surrender ka ki bol jen de hin ka het chan chu khat dinga ana phat chom khat le ka boi pi pi de YouTube link hi eiman iki thot le watch our hi ki count ji lo ham brother link chu nang na ki thot mana chu iti watch our ra chu count hi lo de ham ti watch our chu nang na thot he in min avet ya chu count hi in ke vet dollar count hi lo ho youth watch time ma count hi lo ho ka sei o min YouTube cha hin anoi hin video ho hin de YouTube watch our account hi lo ho ep chu count hi lo ham ti ho ka sei o min cho kha na velao chun ki chi zon te ken jong kana bol ji he koi channel he yong la kana subscribe jin tua mi in asai ep asai wang ken wang sei pong katina brother coin ep sei yong le ai wang ken ka het ka sei in hi chun ka het ho chu ka sei in min iti khatin asai wang ken jong ti pong katin ama hon asay wa hal amount asay hin la ke het dol chu ken ka se in tu ni ko hin watch our account hi lo hian lang hi le WhatsApp group ho a tampi iki share ben a hi lo le
group dang dang ki share we ni cho khon min a share son ki den share son ki no ai chi a he watch over ho zo hong thing ji hi chu hoi count hi lo ne ti chu lampi lo hi ke be to la he count hi lo ding a ki pi na a ka sei chin na o men cho kho an na ve te youtube ma watch our count hi lo ding ki ho example la youtube min a sei bo ka sei he na youtube min a sei chu pham te le nang man video example la lakhat view an chi te yong le na delete na hi le hi chi wa cha wa rong chu ki count lo ding number 1 number 2 nangman video 50,000 ke view che jong le private na ko ya le hi chi wa cha wa jong chu count ni loading na live na bola live ka bola public nga ka ko lo unlisted na ka ko ya ai yong le chi loading ni het thei wai ka sei dan ni hitia deleted video ai lo le private video unlisted video hi cho adang dang jong o men hi cho hi watch our count hi lo hi ti chu iga sei do no mai e chan detail ta ka sei ne jong o men cho chu anave na lang pi a kan se youtube min a sei a criteria a youtube min asim na a ko na kiwi a ki sei in ke man ka sem thu a jong ka sei point akisun om ya akisun dung ya cho ka sei he chỉ cho cái hình xây đó nó hiện tiền tiếng lẽ hầu nêu bài tiết cookies nè chỉ tiếng là hầu po cookie tu abonga chỉ vang cho xây po hiện tiền na mini pi xây yam vang cho xây po hiện tiền na brother long sen này cho mi ai effect khá đi ông kiến dòng cần ôm pôn hiện là adi cái xây hồ tu ni khoa cái kiến cái xây hồ hi approve bây giờ cái xây lộ hin approve hồ cái lạ đó hi chỉ dung duy cho kiến cái hình xây gì he chỉ khéo vang cho cái xây lộ thế na ama xây gì hi đi ông hi lộ tiếng pa ông kiến xây pon cái tin approve hồ cái hình xây gì hồ bộ cái xây how nêu bài te brother star monetize chu min star ap le pi phachu ma ham brother min na video ve na star na hin pi khu amo pi e po in na amo pi e po in hi chi star izat ham ko sum izat hama cho oi na ta san lo la ka video khun lut nin lang facebook ka video khun lut nin lang anoi khun star omen star khu ga click la chun sumi zat ham khana cho a star kho pi hi chu khu star khu example la sumi za na cho ham hi cho chung ki khol hong ki khola dollar a convert hi a sang zakhat dollar zakhat ho alin teng la e ki pi do ji hi chu ka ga sei do no men ten jing teng la hi chi jo se chu dop ho clear ko bol de facebook monetization criteria ho kain sei de he ai chu star khu ki cho a cho jo teng la star khu ki sen en sum ki sen to tha khat he mo amina star monetization ki ti wanga sum ki pi he se a channel a facebook page sam nei pa cho sum ki pi he a bai lang ta sei tengen how neu bai te cho kan dom bu cha in how pu ku ki english la cover ho khu iti aki upload le copyright claim pen ho kilamang diham brother english la na upload na a music na khial go lawang cho khial the in youtube ma khial the in hin la facebook nga wang cho ken ka sei the nai pon youtube ma khon upload na hele a music ko completely an khial the in hin la a music na khel ting le a cha dan no le a dan no a mi i mo jo se ki tu ta lo de hen vet hoi lo dam ti wang chu ka sei do no me khel chu khel the youtube ma kho ai wang a chu ai the chana hi jo mo kho i bol dal a pa pe ne hi chun video kap tiang o jong le call music ai lo le english music ho
anai cha kom anai kom dunga agin jong le hei cho ho ila daw cho apa pian he ajo teng le a music pum hei lo le hi chalai pat se chu pai dinga ji he ya upload teng le mon copyright claim hong u mai le chalai don don ko abi bi a pai mang the hen upload di bol zo ba ko youtube ma ai la hiti a bol pai mang le sanga chu music din no video kap daw cho pa pian ne ti chu ka sei do no me how pu english la ko ra upload le copyright claim hi jiang hi ya chu copyright claim hi di mong hi in english la ho hi lo wa hindi la jong hi chu ti ma hi ai chu youtube min akoi ho khu imana hi le boi lo pen he hi chin upload masang chun example la youtube music ho khu mangel lang su tu in la ki tu dom khat upload the la wa tu khat nen ten hi lo ai le upload da chu best he ayo teng ei ma boi ne di ba ma ei man ki sim kit sanga chu upload da chu best he ke ma opinion he how new by the brother ele ep di ep ele ep di pan chun ama account na chu sum anei te ngai ham api di pa chun account na sum anei di ti na hi che start cho de start cho a nang ma sen nen bong start cho ngai ye i cho jo teng la start chu hi za chu mi ki thot di ti na how pu ku ki la khat ka loi ho khanin la chu cover a bol ka upload lon le copyright claim ji a ka delete kit chi chu hin min english la hen lang hindi la yong la cover a bol phot phot no khu claim te he hiya chu claim da hen ti le youtube ma a music ho ki download na mi i cover sa ngal jeng le thukat hin tin youtube ma la chu ki be se na lo hen youtube ma kho hong ding hen tu a jong he hen la music hong kho youtube ma hong ding kho iti hong dam te le khat be ya dinga cho jong na cho the a youtube ma music ho kho na ma na le khan khat kho cho jong cho the na cho a ai le khat be ya dinga dollar i za ham na pi an na cho an na man the ai lo a hele music cho naman island ni video so nga cho sum income zo se cho music ho to chon share ball ki the ai lo la free music youtube ma hi chu khat pen man de ti na en khodal darshan hai कैसे हो ठीक how pu goki youtube ka vet ji le la cover upload masanga ama original link ho description na ko idi ti ji ubya he thei chom lo and ai thei lo din ai bo ve cho cho copyright claim cho copyright claim ma hen ai je chomin ama hon I khat hi che a music ho allah ho id anei so ke jo hi che computer in a ball hen hi id claim a ball sao chu hi id claim in a ball hen la jo se hi id claim a ball chu mi dang in hen upload na hel computer in automatic nga hi la chu match hi le amat pai je hen dai nga hi copyright claim chi pai je hen hi music ho match hi ya hele computer in dai nga copyright claim thot je hen hi id claim ball wa mit a koi sao me music ala ho jo se anei tun hiya chu bol lovin pai description ho akite ajo zo wa ki lep lovin apa e iga se chu credit pe di ti hen cho chu hello hi henga khan khat credit pe di om nai na credit ga pe di yong om nai ya youtube live stream hi itin bol ham zo gam media brother YouTube ma che le chun na YouTube app chu open bol le chun plus icon khu me le chun cha khun live men go live khu email le ai yenge go live together email ichi
mi khat to bol khom nom la go live together ai chi la hi jiang ya how pu ku ki pa ome how neo by te brother fbi kan hol le kamu poi jing teng na video nan upload teng description in fb link hin ko yo tua ka video link ho a jong hin mai then te fb link ho chu ai wang ke hin fb a jong ho page thum ka nei in tua ke ma profile kamin tai pa kho khat ai in ginsang media tua ginsang media channel link jong ko ka koin teng la Janglen vlog ki ti jong page toai thum ka nei he fb a jong ko ke ma min ta chu Janglen ki gen ki ti yang he in hol lew chun namu jeng diu ka ta san ne atam zo he description thu nen sei lew khat hin sei ki ning ka ten ke experience ho kan share hi ve ye chu mi khan khat nin face lo a video sim ho ai lo le face ma sim ho hian lang hele ipi la description a kho disclaimer to fb link ho instagram link ho twitter link ho eko ya hele aphat na hi ipi ham ti a hele ama a hi mong mong nai a link jong hi chila ya omin ama social media link ho hi a umin yen ama hi mong mong nai ti hi aphot chet na hi ye chun hi cho hi koi te te jin apha ai le thing boy kong sai channel sar google map ba khu khomin i ti ki koi ham chiwang chu tutorial isiam ngal lo lew a koi dan khu uma hin tulai ka na mon rong hi ka koyen ya chu tutorial video in sim now te na thing boy kong sai channel video in hin sim nang ka te i ti koi the ham location ho hi na na mon chu ai lo le mi in rong ama in chu chila hin ti location ho koi dan ho hin sim nang ka te video apa en hin se ya le video khat sim ding kan gel don chu video sim ding ka not do de he location okay tua chun thing boy kong sai ka not do en video kain sim de he anna vejing la chun video hong zau de he cho yong hi he ne na poi moi ni khumin ho na mun ho abon in koi lew han location a yong hi ki hol do the hen ai le mizo how neo by te ai le mizo sen start a chu amo pi pia star ai le mizo sen star chu amo pi the hello dan he na he nge mo pi the wang hello he start chu pi ai le sum ki pi ti na hen tua youtube ma super thanks hello le super chat kiti super thanks kiti ho so khun na pi teng le chi sum ki pi hen tabang banga kho facebook nga yong chi abol hen sum pi de ti na hin he chun mo pi the wang hello he e pi dinga hele sum pi di sum nei di ti na hi ya hay le live ibol long asot tan tu hin viewer yang ahlom he hoi tan tu hin tu nia dengan hichi live a hong zau zo se na bon chau chunga chule viewer zo se na bon chau chunga ka ke pa tu ni ko dengan hichan hin chai tau hete na le live ibol chu thank you na bon chau chunga ki pa thu ken se le
chan hin chai tau te le